početku 7. stoljeća arapsko poluostrvo bilo je podijeljeno plemenskim sustavom i mnogobožačkim vjerovanjima. 610. godine našeg doba Muhamed dobiva prvu Božju objavu u pećini Hira kod Mekije. U ranoj fazi njegovog propovijedanja prvo je prihvatila islam njegova supruga Hatidža, rođak Ali i najbliži prijatelj Ebu Bekr. Kako je broj vjernika rastao, lokalna plemena Korejš odlučno su se usprotivila. Njegova poruka vjere islama, koja je naglašavala bratstvo među ljudima, pravednost i jednaka prava, uključujući i pravo žena, pridobila je mnoge sljedbenike. To je naravno izazvalo protivljenje aristokrata u Meki, koji su temeljili svoju moć na tradicijskim kultovima i gospodarskom ugledu. Muslimani su zbog progona 615. godine čak tražili utočište u Abesiniji, Etiopiji. Ebu Bekr je osnovao malu zajednicu vjernika, a sa konvertiranjem Omara islam je stekao značajniju snagu, što je izazvalo dodatno protivljenje u Meki. Prije prelaska na islam, Omar je bio poznat kao snažan, odlučan i protivnik Muhamedovog učenja. Njegovo primanje islama bilo je prekretnica. Muslimani su tada prvi put javno obavili namaz kod Kabe. Kasnije, nakon smrti Ebu Bekra, Omar postaje drugi halifa. 619. i 620. godine dogodile su se dvije velike tragedije. Smrt supruge Hatidže i ujaka Ebu Taleba, što je Muhamedu dodatno otežalo položaj u rodnom gradu. Pod pritiskom progona, skupina muslimana se još 615. iseljava u daleku Abesiniju. Konačni prelazak dogodio se u Hidžri 622. godine, kada su Muhamed i njegovi najbliži pratioci prešli 400 km do Medine, tada nazvane Jatrib. Taj događaj, Hidžra, označava početak islamskog kalendara poznat i kao hidžretski kalendar. U Medini je Muhamed uspostavio prvu islamsku državu. Potpisana je poznata Medinska ustavna povelja koja je ujedinila muhađire, doseljenike iz Meke, i ansare, Medinjane, u jedan narod, umet, pod vodstvom poslanika. Zajedno sa članovima autohtonih plemena, on je formirao novu zajednicu, čime je utemeljeno političko središte ranog islama. Nakon uspostave države u Medini, muslimanska zajednica se uskoro našla u otvorenom sukobu s Mekancima. Bitka na Bedru 624. godine bila je prvi veliki oružani sukob između muslimana iz Medine i mekanske vojske Kurejšija. Uprkos brojčanoj i vojnoj nadmoći, Kurejšije su doživjele težak poraz. 625. godine slijedi bitka na Uhudu kod Medine. Tada Kurejšije iznenađujuće pobjeđuje muslimane zbog slabe formacije i sam poslanik je bio ranjen, ali uspijevaju održati svoje vođstvo. Godine 627. pokrenuta je opsada Medine poznata kao bitka rovova, u kojoj su muslimani utvrdili grad rovom i uspješno odbili napad saveza plemena predvođenih Kurejšijama. Time je izašlo na vidjelo da se prva islamska zajednica na čelu s Muhamedom uspješno brani. Premda je u tim borbama pretrpila gubitke i stradanja, sporazum iz Hudajbije 628. osigurao je privremeni prekid neprijateljstva. Iduće 629. godine Muhamed je mirno ušao u Meku i preuzeo kontrolu nad gradom, bez krvi, posvetivši Kabu kao sveto mjesto zajedničkog bogoslužja muslimana. To je bila ključna prekretnica. Islam je zavladao Mekom, a narativ o zajedništvu novih vjernika dosegao je vrhunac. Nakon osvojene Meke, mnogi pustinjski gradovi dobrovoljno su prihvatili islam. Do smrti poslanika Muhameda 632. godine većina arapskih plemena bila je ujedinjena pod zastavom islama. 632. godine, nekoliko mjeseci nakon povratka s oproštajnog hodočašća, razbolio se i umro. S njegovom smrću okončana je prva faza očevidnog ujedinjenja Arabije. Međutim, duh zajedništva i nova islamska država opstali su kroz halife koji su uslijedili. U sljedećem dijelu nastanemo s pričom o 4 pravedna halife i širenju islamske države od Arabije do granica Indije i Mediterana.